Okay, so happy. Okay, so happy. He challenged the bishop and another pull up. He's a man that told him about a gentleman. He came on him and told him a time on it. And the man came to Bob and a catastrophe to finance him. I'll tell the bishop and the pull up. If we are going to tell him about a gentleman, they can't tell us to finance him. And I think the bishop and a finance him. I tell him about a catastrophe. So they said about time on it. And tell them that it's about time. I'll tell them that it is upon him.
ibhola sisi ephosha udise yabona nangoku abafana bamnika sibhadi kodwa akakubuside ngoba kaloku vele bophethe umntwana ezinto ezithile ziyabhakathela thina singabantu abakotata siyarobha singabantu abakotata siyarobha thina yabona nje nabo abantu abakotata bathi hayi kasikhokhela wona ke sisiphoshiya kuyabona wena inhloko thina size ngasemva yabona-ke nabo ke beshephana bona kabo pride nabo ke beshephana yabona nje kumnandi umbethe kunjiya kumnandi nje kunjiya hey eksenzela mnandi apha kusenza amanejenti abukhatsheni yabizwa lapha basikotshintsha amajezi na madoda osendiyayibona lento ibeliyele enganeni lethopa lena ibiyolanda amajezi abhala amagama namajezi napha lethopa le athi sibonge laphayana-ke kumnikazi wenkundla athi sibonge-ke nalaphayana igenerali athi sibonge-ke laphayana ibhoza sengenile emakhini athi-ke naladlala-ke ibhola heyi abuye nje alahleka amagama ibuye futhi ngikhohle namathimi ukuthi kodwa lena yini yeyi aloye sesikhona bathi sebakhona bafikile baphezisitim soze ezobe ithatha bebeka phansi kabeshephana bona kabathatha bayena kana-caterers defenders ayihlanganise abathela base-caterers abathanda baka 2 minutes into caterers afika abasebenzi amademone asebenzanga ikuyaphi izobe yasebuya nabo bona kabathanda bayo yinto nakakade beshephana awune-caterers defenders e-caterers defenders abathanda baka 2 minutes into caterers umpho ayithanda nje bayibeka phansi kabeshephana amademone afika abasebenzi ababeshephana abathela base-caterers ayifika sasibisebana sebenzanga kuyaphi ibuya sebuya nabo kabeshephana bathi kubanakakade awuphizozo sebenza caterers sebenzanga kuyaphi ibuya namadayimoni ibuya nomnomode akunomode ovakaleza kwalethekalala ithuba atshela kamsebenzi afika bachitha umhlele ekhaya ayithanda ibeka phansi ubona kabatshela bayo yintenele dayimoni akutemsa ilejenti-ke sinayo ke lena nikhumbule into yobana inawo ama-national cup elejenti inawo ama-goals ayi-15 idlala kubafana khumbule-ke into yobana ebekaqali kudlala-ke kubafana usuka kuyona-ke iJamacosmos wapha-ke wayanqabela ethi Sundowns wabuya ubuyela back to Jamacosmos wabuya wapha-ke waya overseas yena-ke temsa ayisase kabeshebana bebeka phansi kubana kabathela bayo into nakakathekala da-diamonds ebeka phansi ama-diamonds ayithela efunana kabeshebana vetisemonise ayithumela kuthi abathuna nayikosi Mna nishuta igame suka tata kaloku nisashuta fondini hayi Yesu Kristu ume phambi kokhozi nami Yesu Kristu ufaka amaza yinto lento efakwa endlebeni nami Yesu Kristu sefikile kaloku athi ithe bevuswa uvukile ya sevukile Yesu Kristu ningamnawani ukunye nathi kungoku
ngogweni. Folani line bafana nithatha ngogweni. Anithatha nje ama-medals. Nekhaphu imali aniyazi asenginiki. Sankhulisa ndithi. Asikwazi ukunika imali. Hayi. Krep bafana. Yizo. Azonge. Awumadoda. Abatalente abatsha. Awayenza itaba wena kathathu thithile. Wayenza itaba wena kathathu thithile. Wasithatha wasidibanisa. Sayiphupha. Sahlala njengamashepana ngalo 4 days. 4 days. Aya sayibula ngale 4 days isikhaphangeni. Hleli nje la. Sihleli nje la ukuthi imali. Ndayibona imali into abanayo itshaka buhlungu kanjani uma ungasebenzi. Inje. Awungayi emsebenzini ungayindawo. Inje imali. Uyinqumutha yonke. Kubuya kulandwa amajezi. Kubuya kulandwa amajezi. Ya. Sefiki. Aliyazi na amajezi sanibona. Zimenza amajezi kuphela. Ayithatha nje babeka phansi ubona abantwana basekhatharatha. Naso lapho nizothola imali. Akhama. Out the mask. Steve Nicolia. Amazi yabona Steve. Mayibeka nje yacaca. Into bana kwi-free kick ebebukela nje uBeckham kuphela. uSteve watsho nangoba uzawuthi uthena ngothi mxanele. Uma kwi-free kick ebebukela nje uBeckham kuphela. Take it Beckham, the rest hayi kanandaba. Utsho uSteve. Ayithatha nje babeka phansi kabashapana bayihlanganisa bona kabatshana bane-Diamonds. Ibona nje kalapho zathola imali. Ayithatha nje kabona kabatshana base-Caterham Juventus. Show me an ampa. Ayithatha nekhila phansi. Ingena ka-18. Caterham Juventus. Asebenza abatshana bama-Diamonds. One abatshana bama-Diamonds. Iseliqathe kakuba njalo vele. Andiyazi. Iseliqathe kakuba bona kabatshana bayo. Caterham Juventus. Abatshana baka 2 minutes into Caterham. Jonga jama futhi bangemva nje. Okay. Ibonile ngeke ijoy. Okay. Amehlo wesikhova. Oh maningi la. Maningi la. Uyazi Brian. Oh Brian. Oh madoda dafa glosisi. Dafa glosisi. Oh. Ayithatha nje bayithumela ukuthi abathina kabashapani biyana abathina bakhatara Juventus. Ayikibela abantu bayitshintsha amabala. Ayikhuphe ekhishini. Asebenza kabashapani abathina bama-Diamond. Sebenza nakuyaphi. Ibuya nabakabashapani baka-General. Azayithini kabashapani ayina ka-General. Ebekhankela Mabuza. Ebekhankela General Mabuza. Udiniwe lo sisi yabo kunzima nohamba. Udiniwe lo sisi ya first step amahamba. Kuninzi ukuthi antsho ngiyenye ngaloko. Askis obani welcome Vegas 1 minute.